Anak baru pohon garaman ini, tapi ang bunuan mungkin namang bubawat mungkin lang anak baru may jangan laki rama be. Jadi di luar namin namar taw-taw tene, taw-taw simbandar, inam nonya air dabuke baru sinaga. Kasi lubayon maham pakon hasomandi. Isa daw saban niya. Ulang ako. Ya, di luar namin tene. Jadi kena boto lapero atap sekroh tene. Jadi untuk semua gua nih ham tahu-tahu pakonang malam ini nih. Ya. Nah, dia timpit ya. Baru sinaga. Pas kumdoyo. Anggo pargotongku, marga sidabuke. Anggo urang pas bapak ina, maklum maham tene. Gamadokan lamun ka pertau-tau. Busok ni paruran ngalir. Dedeng ngalir. Gaiton rupa-rupa kulina tidak boras sabur-saburan ale igaiton hitai pasu-pasu loinangku bapakku botokku saninakku tidak boras Halo, sebelum pada Syamda, Raja Sungai ke kalau dia menikmati diri dan terdiluba dengan gowengnya. Rada memang Sungai. Halo, berikut bakal nilai contoh memang malas dulu. Mas bapak pendeta kami. Tidak hijau di pahupa huina. Tidak ulah ronggit-ronggit. Kita halak si maluhun ijape hita Mariana nadohora tapi nadao idaulah borik-borik
Dulu. Tidak boleh lupa jual halanale. Oh, Oh, si Bodas kan orang muda. Tapi tidur dulu. Angga dumamar minggu bapa tidak ulang be di horjahon horjana ulang alik. Sonari panorami pesta lobo bale. Ida horas ida ganunan ale horas. Iya. Ay mana ko natin ito, tahu-tahu ako natin eh. Iya. Nah, durang pe. Jadi dicoba namin dot eh. Dicoba namin atap na durang pe wagi atap na sonahani, minta maafkan namin perlobe. Tahu-tahu si bandar manani. Sehingga namin sebenarnya na pamimayran noon. Jadi dicoba namin ang dohar. Mendekati malaktin eh. Iya. Wali